Arni Civet Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen CM Tuliram Hangatum Dr. Momin Lepen Rup Singh Terona Farman Prekjamadim vote ke hangpida. Dr. Numal Momin ke Bokajana Munit Kali Dera Potsi Kisum ke boy Chini Dun de Lopusi Hagrama Karbok Tekam. Long pli LSC long ta ASDC phan ratum nang chetu dun lopusi sona sing teran kaninje Karbiang long arat doana phan ini ning klong pen kardom pajilo kardom kopia potsi 20 nang baithalang so ele constituency pen nili MLA thodunang kopma elitum Karbiang long la pen di mahasau hemprek aputhak nang kachesong arjing glui pen non an sitame chunchi det ajok sini di pini bangso akili gelong thodo nang kok lo lasi nili independent pen si thodon lo lasi nanglitum la 20 nang baithalang so homosti sil cap kaching honara datum yang nili phan nang hon nang ching hon pen la bangso jakong nang pidon pen la bangso guna kisan ku labang so subialong vote nang pipen nang pahay ulotang tenili dispura long Karbiang long di mahasaw akimang hemprek alam lapen NOC prabjin pen nang pinang popu labang so lam pen kisitame nili hadak ning jindun po Kardon pinya dawa Abirta long pen neli sami jirbon kilingpi non arjik tha birtang ton pen Karbiang long district long pen HSLC asatlang kecheng siang deng det kalilo adun thuang deng ki unduna bang phia tuma phanta scooty pipon popusi koilamati long Dr. Momina Farman vote nang ke hang pia hut Minister Himanta Biswa Sarma lamchak chipidika MLA kilik nang kilipo Dr. Hut Assam Assembly long Ratcharia song ke do anatumta do desang se vote kiregamai prekja mahavara long padupon bomlo Lason tak taksi kedam tang therepo nipaing ko retrok siar ni le thotami BJP asong pen Bokajan LSC long kapar jab duna bangphu Dr. Numal Momina phan vote krek PMIP koilamati kapathuak lamalong padupon Labang so mailong Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aluhi sarpo manpen chetongdo Manpeng aluhi Karbiang long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horan Singh Bepen Danglok Ongdung EMMAC tum kacheto dun vote ke hanga mailong Dr. Numa Momin kaninje ponke jongsi nona phongta MLA election haidun to detlo pulote Bokajan LSC ang kangpi anso se kapaching thurjia sai claim ponpo Lapen Perangke tum Article 244A ke kiti tang mate amu kewang via lampu nilisi kaninje po akoi nangki pie puthak lamvoi kachipi ponatengke Jongsi Article 244A ke dead case pu nili jongsi ningje vek pulote arpu pen chi obubji pusi ningje po Halapu aluhi sar puaman pen kachetong dun Dr. Himanta Biswa Sarma lam ke jai ponatengke jongsi MLA kilik BJP tum high death pulote Karbiang long University lapen airport bipon po pusi lamchak chipitika city khula ako azmolok lage madrasa khula sinta korokchi এনেকা সরকারের কি লাভ আছে আজি দিনত কার্বিয়ালঙত ডাক্তার লাগে না মোল্লা লাগে আপনাদেরকে কওকচোন ইঞ্জিনিয়ার লাগে না মোল্লা লাগে শিক্ষক লাগে না মোল্লা লাগে তেতিয়া হলে সাধারণ মানুষের যেটো কথা বুঝে এই কথাটো কংগ্রেস নুবুঝে কারণ তেওঁলোকৰ ইলেকশনত ভোট লাগে এটা আজমলাই কৈ আছে যে আমাৰ যেতিয়া সরকার হব মাইকী মানুহে যিমান ইচ্ছা সিমান বাচ্চা জন্ম দিব পাৰে এটা কি মাইকী মানুহবিলাক বাচ্চা জন্ম দিয়া ফেক্টৰী হয় নেকি এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক এগৰাকী মা 10 আজমলৰ পেটৰ পৰা বাচ্চা হলে ইউ গম পালেহেঁতেন বাচ্চা জন্ম দিয়া কিমান কষ্টৰ কাম হয়নে যেহেতু মোৰ পেটত বাচ্চা জন্ম নহয় মাৰ পেটত জন্ম হ'ব যা দি থাক যিমান ইচ্ছা বাচ্চা জন্ম দি থাক এনেকুৱা চৰকাৰ চলে নেকি পৃথিৱীত ক'বাত আমি কৈ আছো ছোৱালী স্কুটি ল কলেজ কৰিছো এডমিশ্যন বিনামূলীয়া
আমি কৈ আছো আমাৰ ছোৱালী ডাক্তৰ হ'ব লাগিব, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব, প্ৰফেচাৰ হ'ব লাগিব, মাষ্টাৰ হ'ব লাগিব। আৰু আজমল আৰু কংগ্ৰেছে কৈ আছে আমাৰ ছোৱালী বাক্সা বনোৱা ফেক্টৰী হ'ব লাগিব। আজি চিন্তা কৰক এই কংগ্ৰেছ দল কিমান তলত নামিব পাৰে। তেওঁলোকে আজমলৰ লগত হাত মিলাইছে, জানে বিজেপিক আমি অকলে নোৱাৰো। কিন্তু মই তেওঁলোকক ক'ব খুজিছো যে আজমলৰ লগত হাত মিলালে আপোনালোকৰ চৰকাৰ নহ'ব, আৰু যদি চৰকাৰ হয়ও চৰকাৰটো অসমত নহ'ব, বাংলাদেশত হ'ব। এইটো চৰকাৰ অসমত নহ'ব, বোকাজানত নোমল মমিনাই জিকিব, হয়নে নহয়? হয়নে নহয়? আমাক কাৰ্বি আলং Labang somai kapadupon hut Congress ASDC lepen prekcham ratcharia song atumta BJP song along kachipa ogdunang tek chipaklang dunrunti. Koila Matialong Dr. Numal Momina Phan Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma CEM Tuliram Rong Hanglapen MP Horen Singh Betum Chelang Rapet Pen vote ke hang pidam ason thak taksi Veskar Bianglong anatu Hironi Pen vote hat lang sualong ta EM Rup Singh Terona Parman vote ke hang pidam padu. News Desk Report Karbi Anglong Live. Kedam tang there poni phai inkora trokarni khat khatialong bokajan LAC along Congress pen kachotoi dun bangphu rotoning tia farman BPF amaiphu hagrama mahilari pen APCC akongchun bang MP Pradyut Bordolo etum vote na kerekpi Bangso vote ke hang kapache thangamai kapadupona hut BPF amaiphu hagrama mohilari kaningje tengke mahajut mate Congress CPIML BPF lapen AIUDF atum doan ipeng vet chepengsi kangtang kringa jakong kachilong logajok none phong MLA kilik ke ongdong LAC along chipahai dunsi dispur along sarkar ingni ponlong pupusi karbiang longara tumphan aning pathedega Assam Assembly kilik pinap therepo niphai inkoira troxier nike kechengsi vote ke jogarnilu Laso along ta long plikeba LAC along ke haidun vek pupusi ningje Hagrama kaning je thua tengke ajak dingklui pen karbiang longara kemang article 244A kapachun ponji along setame akenang sot ke do analong ta kachirap chetonang pidun poputa hagrama mohila re hin pen lamthi chipaklang po Karbi hisabe aje karbi alongor যিখিনি জাতীয় ইস্যু আছে বা সমস্যা আছে এটো হল কাৰ্বি অটোনমাস কাউন্সিলটো অটোনমাস স্টেট বনোৱা হয় না নহয় আপনি তো কাৰ্বি মানুহ জানে হয় না মই কোৱাটো হয় না নহয় অটোনমাস স্টেট ডিমান্ড কৰিছিল না নাই কাৰ্বি সকলে ডিমান্ড কৰিছে তো না তো এইটো লাগে না নালাগে তো লাগে যদি হয় তেতিয়া অলপ বেছি হাল্লা কৰিব লাগিব লাগে তো না এইটো অটোনমাস স্টেট হলেতো খুব ভাল স্টেট উইদিন স্টেট এইটো আমি মহাজোঁট হিচাপে আপোনালোকক আমি সাপোর্ট কৰিছো কাৰ্বি সকলৰ যেটো অটোনমাস স্টেট ডিমান্ড লাগিবতো না পালে বিৰাট ভাল সেইটো সবেই বিচাৰে কাৰ্বি জাতি হিচাপে বা ইয়াত যিখিনি বড়ো সকলেও বিচাৰে সাপোর্ট কৰিছে বঙালী সকলেও সাপোর্ট কৰিছে বা আমাৰ মেছ কছাৰী সকলেও সাপোর্ট কৰিছে সব জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এইটো কাৰণত বহুত দিন পৰা আন্দোলন কৰি আহিছে মই জানো আৰু গোৰ্খা সকলেও আছে আৰু গোৰ্খা সকলৰ কাৰণেতো আমি গোটেই অসমত গোৰ্খা অটোনমাস কাউন্সিল বনাই দিয়াৰ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো গোটেই অসমত আৰু আমাৰ ইস্যু আছে বেলেগ বেলেগ জাতিৰ বেলেগ বেলেগ ইস্যু কাৰ্বি সকলৰ বেলেগ বা আমাৰ গোৰ্খা সকলৰো বেলেগ তো এইবিলাক যিবিলাক জাতীয় ইস্যু আমি মহাজোঁট হিচাপে আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক Dr. Numal Momin ke Bokajana Munit ke leader potsi Karbi Anglong lepen Bokajana rara kisunga puthake thangnata chini dun del Bonta rotoning tike Bokajana havarsi ke dove ka bang phuve ka potsi Bokajana rar akisung ke boy do anta chini pamilo Lasi rotoning tia phan ripa arjana long vote pipen ke ongdonga vote pen pahai dun vekna poputa BPF amai phu hagrama mohila re hin pen Bokajana rara tuma phan kachun ri padupo Roshan Hanse report Karbi Anglong live
Non kewangji Assam Assembly kilik bang phukang wailong nitum Autonomous State Demand Committee pen longpli LSC rong ta raratum nang kacheto du na jok kedam tang ningkan Chriser Kebra Trokner Kebra Sir Kep aningkan ASDC ke hai chenga sonsi ke hai asatlang angthek mesenji pusi Sona Singh terang phirang kya mailong pangda Autonomous State Demand Committee pen longpli LSC long ta bangphu chitoy dunsi prekjama party long kachidan dun jephan bangphu parjab dunsi kedam tang therepo kretroxier ni pen longpli LSC hawar rongara tumalong chingki chethan kapadu damhut rongara tum nang chitto dunyo lasi kedam tang ningkan Chriser Kebra Trokner Kebra Sir Keba ningkan council election hut inkoira trok ang hoi pen inkoira hinyang hoi ke ASDC atun ke haya son thopsi non ningkan surhini ra inkoira si MLA kilik hut ke nitum ASDC party ke hayang thek mesenji pusi Sona Singh terang phirang kya mailong tangda 1986 17 May among thek den pen 89 aningkana Karbalo Council District Council election tambi kili ko chapati dunno lason dataksi non report tambi non pending 2021 Assam Assembly General Elections tambi militum Karibyang long pli LS asiglo tambi tum party candidate people biduninglo 17 Bukajanal ele consensus lomake akai Rajendra Ompi XEM iglo lapen ke 18 harogat ele consensus lo mangke akai Srijot Sondokanto Tera XMLA lo XEM lo party president lo lapen tu 19 dipuele consensus pen ke akai Hemsing Tisu alalite XMLA talo lapen tu 20 boithalang su ele segment pen mangke akai Sarsing England alang fantastic ACC ahi party pen alang fantastic nominate lo pen ke keramtang 17 arni pen 17 March arni pen along kaprek tami campaign program itu dengpon lo to party leaders party president to bencelok general secretary kadu be workers so tami up to good level lo tami campaign program dengpon lo lasopen non nikep lasot campaign along good level along arong rup tami damben ratu ben itu hana kecerap nang situ tu ben tu theglong lo je non da por ke bang bom non first April election dupo hala so election na atengi 1989 election na arijala so situ si thegdam longki Karbi Anglong lo regional party ave that pen Congress party ningkan krip ho chari therapy Karbi Anglong ara phan thangna ta kimiave Congress Ram Therapy BJP non an ningkan Troxian da kachari bamangbong Karbi Anglong ara tu maphan mesen kalisi kisung lokajok hormu hortar anta anam ke suloksi kachunamna Lasi Karbi Anglong ara tum thedung kisung pen ke jok jephan non ke wang je chiklo niphai siarni Assam Assembly kiligalong anutinta ASDC party tabular jana longsi vote joksi longpli LSC long parjab duna bangphu tu maphan kapahai jiaphan thekdam long puta ningje News report Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. non đồ bọng Assam Assembly là số căng ngoài là số long ta tuần đi nông một thái lang số MLA a consensus của năng có là số consensus bên cái Bharatiya Janata Party như là pansi dak party sab nang ngoài pon lo ache ni li MLA election đồ bọng pen số election pen khado ve rat ahir jume ni phan
rume pen ke long lu pro tang te ni le swang hoi pen ni li Assam Assembly a theng no lo abang ke ning ning alo chisik pon ba ke Karbiang long ani ding klum me ka hang ton mas tek tu put e Assam Assembly a theng no lo a je tai long ke klem pon ka ni ye pon nang ji a son ke do abang ke ni li a phoi tin le punom patai tin le punon ta ni le so ke klem pon ji apa ni li ka bori pon pa do pon ji Kheroni Kopilia Royalong Banghinia Risomar Sotum Langka Chingdu Tamahut Kopai ke lang nopen lang ke jang chokajok apran tam juilo Ni jang Karbiang long angkang Kheroni Police Station ka parlu Kopili Kalighat podi malong kedo irrigation project along kedam tang Therepo Niphai inquire porni arni kang sama por malong Banghinia Risomar so Dev Chetri pen Mandip Chetri tu lang royari BV therapy Langka Chingdu hut Banghinita Kopai ke lang nopen apran tam juilo Bangso Abirta kangdang pen inut Bikram Chetri ko bangku ang thinche pathesi Qatar libahut inura phana bangke ani kang sama por matsi long long Lapen inura phana bangke uthora da por hutsi long তেওঁলোকে আমি 3:30 তেওঁলোকে নদী ডুবা বুলি শুনিছো তাৰ পিছত ওচৰে কোনবা আছিল সাগে লৰা তেওঁলোকে গম পাই দৰাদৰি কৰি কুৱা ৰসি সসি লৈ গৈ এটা তো ৰিকভাৰি কৰিলে কিন্তু পিছত খেৰনিলৈকে লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু তেওঁ খেৰনি মেডিকেলৰ পৰা মৃত বুলি ঘোষণা কৰি আমি লৈ আহিলো আকৌ তাৰ পিছত বাকি দিল কিবা দেৱ ছেত্ৰী আজি আকৌ মনদীপটো ৰাতিপুৱা আমাৰ গাঁৱৰ এটা সাহসী ল'ৰা আছিল তাত প্ৰায় 20-22 ফুট দ নদী গাতৰ নদীৰ পৰা বিক্ৰম ছেত্ৰী বুলি ল'ৰা এটাই সাহস কৰি ৰিকভাৰি কৰিলে এনে আমি NDRF বা SDRF ডিপাৰ্টমেণ্টকো যোগাযোগ কৰিছিলোঁ থানা হয় তাৰপিছত আমি ৰিকভাৰি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোক Kheroni pen Mohanteron Karbiang long lai Kedam tang ni phain ko rai siarni Rongkhang constituency Rongkoroi Pathuak lamalong APHLC amai kapado hut Bangkre pho suarlo atuma phan kether ke hapen mailong kapado dunbor ipu BJP pena koi ke banalam the aho kali pusi APHLC ahin pen lamklar ki pipon Kether ke hapen mailong kapado dunbor ipu BJP pen nangkar bok mate akoi nang ki pike aho kali Atheneli tumke la pusona sailang no ke claim ji puke imang imungalong anta himandi Lapen halabang sorni amayalong nang kidodo na tum ansetame APHLC asong aphan ningkang samdun pensi melong nang kachitodun Bonta me Rongkoroyarlo inut banghini BJP ki theki dingatum ning nang ke sudo na join si lahai kalilia lampen nang arbok thapara du kusi Karbiang long life athengno Rongkoroi left wing APHLC amai khu temjing terang pen arya sanghortum ninje pon Arni la tarikin ko raisi Arni dilitum Rongkoroi hawaralong mate nitum Rongkoroi khelalong pamalong dilitum mai kape dopon mate nitum APHLC pen nitum meeting ke dopon nangko alam the la hello pipolma nitum kadu kabe Rongkoroi living along kedolun mate kachipa audun nathu kemang pon abangke lahlo jitu nitum BJP pen kachi mate BJP ka sulai pon kichok che penajok jitu nitum de afan lapen khair fan kela kechelang pon abangku along sim nitum kachipa audun nangko alam theta lahlo pipolma nitum lake nitum khai phan ke 6 schedule kenang so lapen nitum rong rup lapen hawa hapat ansame ilitum karbi arada tumke akidu ke la se Rongkoroi hawaralong BJP atum thangnat kaching thur ke claim awi lapen inut banghini BJP ke theki ding ka chekrong atum ta ame thanga poga phan kachima thaloga joini non MLA kiliga hutke Rongkoroi hawar pen joy vote anke APHLC phansi pila pol pen Rongkoroi left wing polling station pen ke APHLC si vote ongko puta alang litu ninje thu dongka mukam pen wiki be Karbiang long lai Jirkindeng hithi pen kahilo kilometer capso se chirim thepia rong amekar harsing ti sohem me chopi de hormu hortar lapen arnam ke the aphan kapanong along hong anta joklun de dedlo
lakha sir cap amreng MAC constituency ka parlo jerikendeng hithi pen kahilo kilometer cap so se chirim thepia long kedam tang there poni phai inkoira trokarni por phai simalom harsing ti so hem me chopi derlo harsing ti sona ka chethando na tengke non malom theng pi theng prang babbi ke kreng thek ti ga jok me rok amenang ka choteran pen si hem me ke cholong lo la pen me ke cho por hut nilitu ma jokta hem ave Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen, Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Rohangatum, helicopter pen Kironia long election amai kapadualong kidun ruba hutsi, hem minang chopi der lopusi chethan. Anarlo baji isia pos ini chulo athe mero kamilo, sitame pini bangke munit ave mane BJP meeting dun thai lo, lasi rong munit ave dat ajone lasi men rap dun tong ne der lasi lapinan kichua pora hutsi munit chang si wang si la hoi ame pame pom lo labang so hen ni chu long ko pipi hormon nuksan pon lo son pona bangke hok lo nili mata bang be nili hem sota bang ave amasi nili hem abang nili pu kesang pusi do pok hem pitang dat amasi tangka suring koi ke chu pom dat lo lapen ke dualang mark ke chu kagos potro pinel hai potro la hoi ta do pik lo chirim pame bi pame me mark ta talong le pin sa tuliram rohang aphan alaso ahem mi chu dara jani alang liphan kirap ka chu hangya pan sinili alang liphan sinili par pon lo Hem me ke cho hut kachibirti suring ko yatangka peri phole phukok lapen kenang soda lo he hui mi chupon derlo anparta arnam ke thepan kapanong along hongta thidun lotlo Kheroni pen Samsung inti Karbiang long lai Tangte pinya daba birta kelapon sikang toniklo dome thak me kardon